grandiyoz ideyani dünyada tengi olmayan yazıcılar uyuşmasının tüzüğüne göz aldığına getirip bulunması. Birisi o. Orada giyen Pushkin var. Lakin başka halklarında şunday icatçılar kudramı giyen söz tübül. Başka halklarında icatın iniz kayıtına yaramıyor. Birisi o. Bayaz ispatı halim. Olay ispatı verilesi tübülüydü bizge kabulleşim gitti. Sinde şırışında titkelep kınavıttın, minde yarısı istedim. Kerim Pinçuniyetler. Siz büyük partimiz bilgilengen birden bir partidiri sudan dayı olamadasınız. Min biz parti mi? Yani partide bulmamızla bakalım tasınlar. Papuçik. Siz, burjuvaz milletçi, alt immigrant İshak'ı yapıyorsunuz mu? O komanda rivalüksiye, hıyanet. Bunun için siz ne? Atarlar. Kişi sen. Nur sevgilisiniz efendim. Siz sen mi? Bir gerek ağırıp patlar olaysa. Gitgide şöyle şoyaralar bence. Övbedik iştahları tükürüp koy. Şimdi bana patlayın bu Kerim Ağa. Ne bu? Kış, enerji. Aman arda, izlige falan suraya. Kızımızı da basıp gitmemeliydin. İşe geldim bugün mesirete bir akşama. O da ben sevkesin bilmez. Hazır böyle şeyler bir şey dedim. Yanlış biliyor yetersin. Yağlıklar birisizlikten kaçıyor. Biliyorum bayağı var. Rivalüksiye kaynaklı mı dediniz? Hazır ki Moskov'da bir Tatar profesyonel tiyatrosu. Zengesenlik kurtardığı bir yaparadık ya. O hangi tiyatrolar ilk bölümünde kurdu? Esra'da, Raşit'ta. Bütün sayıcılar sayılı Tatar mektepleri. Teknikumlar ve şokaktılar. Sırbe kurtaran zidanmaz. Nindik kadınlar bir şekilde bizge. Tatar babasından Tatar kulüne kadar milli neşriyetler, kitaplar, gazete, jurnallar, basılar. Demek yolu basarız, avun neşmiyetler. İmmati meşhur. Krik, anda Bukhari mitteş, Bayezid turunda dersler silerken. Kırmak var ki. Ey tüdiyesi. Bizning zumul uyushgan ijodiy birligimizga bizning bu ham boy bo'lishga birashagani. Shunday avtorlar bor, shunday asarlar ijod etiladi. Beruk. Bizim bugün barabızda da büyük matur vakıga bir tabınga jiydi. Bugün biz Tatarstan Yazıcılar Birliği uyuşuğa 90 yıl yılını belirlep ötemiz. Elbette sizden alkışlarınız. Irak 1934 yılda birlikte partiya hem il жетекçiligi öz maksatlarından çıkıp uyuşturgan. Yazıcılarını bir töbe ostuna toplap kontrolde tutargan. İjod için direktivlar ötege koytarıp kollarına unutulan ol. Köpmede derecede maksatına erişkenler. Lakin toyak iki başlı bolan gibi bu meselenin üzge yolunda tanışa yoramıyor. Yazıcılar Birliği ahır şitte talantları hem kalemleri türlü, ama kiblaları bir olan vatanperver, milletperver şahıslarını birleştirişi üzekte evreler. Bizim için bu da tırnakla birleştirişi faktör olarak kadırlar. Hayırlı iş, hürmetli arkadaşlar, hayırlı iş, hürmetli konuklar. Hem varımızda bugün biz şu tantanalı işe geçirdik. Yazıcılar Birliği elbette Sovetlar Şırında Stalin'in turdan turp işletmesi bilen uyuşkan bulsa da o menimce Sovet Şırında da hem hazırda
eğer de olmuşlu proyekt bulmasa hazıra kadar gidip de gitmesiydi. Üzerinin olay rolünü üteldiği sanayım. Elbette tarihte tartışmalar bulgan ve kabineciminin en ilginç oyun favorileri yükseltildiler. Alanın ikisine de elbette küp tatlığa turkiye kabinecimin sen olsa da şurayı yapar turgen aslında temelerde. Anday yazmış bizge yazmasın, bizim kileşelerimiz yaptı olsun, yıllar emin bulsun. Sizin paranızı da şu ortak beynemiz bilen kutlayın. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Я с огромным удовольствием поздравляю всех с 90-летием. 1934 год стал для многих творческих союзов в республиках важным, значимым, когда появился Союз писателей. И это необходимое событие того времени. Я хочу сказать, что наша с вами современная задача сохранить память о тех людях, кто стоял у истоков, сохранить память о событиях 1934 года и как можно больше рассказывать об этом нашему современному, молодому поколению. Литература — это всегда гораздо шире, чем просто текст. Литература — это душа. Создание творческого произведения — это полет фантазии, и писатель всегда был и остается так же, как и поэт был и остается всегда голосом народа и всегда со своим народом. Ровно так же, как, дорогие друзья, сегодня вы, каждый со своим народом, со своей страной, со своей республикой, со своим регионом, со своим городом, со своей деревней, со своими истоками. Я хочу поблагодарить вас за сохранение истоков, за сохранение традиций и движение вперед. Всегда будьте вместе со своим народом. Спасибо вам большое. И у меня почетная миссия сегодня поздравить и вручить награды. Я хотела бы, чтобы коллеги озвучили. Республиканың мәдәни һәм рухи мирасын саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасы Язучылар берлеге җәмәгать оешмасы иҗат берлеге коллективына Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелә. Күпьеллык иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт фонды белән Сәгъдиев Рәдиф Нәҗип улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы рәисе башындагы Татар һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясының рәхмәт хаты белән түбәндәге язучылар бүләкләнә. Батталова Фирүзә Рәшит кызы. Нуриев Рәфис Вәкил улы.
Рәхмәт Хода Әхмәтҗанова Сания Юнус кызына тапшырыла. Шундый ук рәхмәт хаты белән Карамиев Рәхмәт Караметдин улы бүләкләнә. Сезне шар мотор юбилеегыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Татарстан Республикасы Рәис администрациясе җитәкчесе Әсгать Әхмәтович Сафаров исеменнән, шәхсән үз исемемнән чын күңелдән тәбрик итәбез. Чыннан да без сезнең белән бик күп еллар бергә эшлибез. Рәисебезнең мәдәният фонды сезнең белән бик күп еллар эшли һәм һәрберегез белән аерым таныш һәм һәрберегезнең язмышы, һәрберегезнең хәле турында белешеп, һәрдаим һәр көн без сезнең белән аралашып яшибез. Представляю, әдәбият ул мәдәниятның нигезе. Мәдәниятның нинди юнәлешен алсам да, шигырь булсынмы, җыр булсынмы, барыбер ул сезнең хезмәткә тоташа ахры чакта. Һәм әлбәттә язучыларыбызның сезнең безнең мәдәнияткә үсешенә, безнең мөхиткә өлешегез гаять зур. Biz sizga chin ko'ngildan salomatlik tilaymiz, uzun umr ham яңа ijodiy o'yinlar ham bu kunda albatta bo'laksiz bo'lmay ham qollardan boshlaymiz. Rahmat sizga. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре награждаются Сираева Лилия Фаисовна. Мухьярова Разина Хайбрахмановна. Абдулиманов Ракит Явданович. Давлетбаев Анавис Абдулаесович. Шаедова Айсулу Зуфаровна. Шакирова Гузель Адгамовна. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Айзатулова Гөлнур Халиловна. Ибрагимов Булат Хакимович. Салахов Рифат Ганиевич. Нагрудный
Народным знаком Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре награждается Гиззатуллина Гузель Рахимуловна. Награждается Яхин Фарид Закизянович. Bizim beyler, bölgeler, yazıcılar birliğine 90 yılına girdi. 90 yıl devrinde icatlı gençlerge getirip Kubbe kitaplar çıkarır. Kubbe vatan diline müsebet bir televizyon medeniyetimizde Türk Restorasyon saflarına yerden indir. Gençler ve işte bizim halkımızın yükselişi, ana, sur, dinlere, ciddi halkımıza terbiye verişi, gençlerini yaşarda iletişi, Allah'u şirkete iletişi, kişiler siz, bizim yazmışlar. Şuna göre biz bizimizden rakayı sizden başka yüz adına gidiyor almayız. Bu bizim beyler. Sizge Allah tarafından girişli, yapışı eserler yazırlar. Bağlarca buraya çalışırlar. Bölgeler işlerge elbette bizimiz kıyam hizmetimizden şimdilerin doktora nasip olsun. Şuna buraya tebrikliyiz, konuşlar değiliz. Sağ selamet buluruz. Bölgeler işlerine nasip olsun. Gençlerimiz dilimizde bilsin, grup adetlerimizde anlatsın, saklasın. Bundan başka geleceğimiz bizim gençlerimiz geleceğimiz. Vakitli buluruz. Biz Megalif tarihinde birinci takdir bizimizden Tataristan megalifinin tarihin tasvirlanan kitap çıkardı. Müellimlik diyen vakit var deyip atalar. Atalar 166 yıllık pedagoga. Bu bizim 100 yıllık tarihimiz. Şuna koyarız. Hepimiz bu Rus hem Tatar dillerinde çıkan bizden, işimizde sizden yazmışlar birliğine tavşırırlar. Tatarstan Respublikası Meğrib hem Fen Ministerliğinin Maqtovlu Ustoras Kökrak bilgisi bilen tübendeki yazışılar böleklerine Zaydulin Nail Rafailoğlu. Iksanova İsiye Ovazil kızı Plekenen. Maqtovlu Ustoras Kökrak bilgisi bilen Kurbanov Rifat Jamal Ulu böleklerine. Şolden Kökrek bilgisi bilen Mansurov Zinur Meşip Ulu Plekenen. Tatarullin Eredif Kaşfollar Ulu böleklerine. Maqtovlu Ustoz Kökrek bilgisi bilen Galiyev Marcel Bayan Ulu Plekenen. Sayfime Necibe Ahmet Nur kızı böleklerine. Hayırlı hürmetli yazıcılarımız, ediplerimiz, icad asırları, münen koydayken o bizden güçlüden akıllı yazıcılarımız, icad asırları yıkmasına sizin mutluyuz. Elbette bugün hazırki zamanın dünya edebi barışında Tatarsan Kültür Yazıcılar Bölgesi'nin mantıcının yolu var. Siz bizim dayanışımız, sevgimiz, milli hareketin, eylem barışları, bütün bu nedeni aslan, mutlu İslam'ı dünyada da kendisinin bağı bilen sevgili birlikte kavuşmaya fırsat ederiz. Şundan Menevlay Ciru bugünkü zamanda yazışlarını birlikte topluluğa uyuşturup bu elbette jingil tümüydü.
Lakin bugün sizinle birlikte kurulgan ilk şartım. Her birimizni selamlayıp, Hamid Üniversitesi'ne 90 yıl o ayrım bir kişi ömrü. Hamid bir kişi ömrü nerse bile geçene, o nesil devamı bilen, məbnəli durmuş bilen. Mene Yazmışlar Birliği'nin de 90 yılında üstünüş prosesi, yazmışları var, boy tarihli var, hem biz bunun bilen vurgulanamız. Birlikte kilgende nerse dilekeyken diyen uyar bilen girdim. Bilesiniz mi? Bu vakit zamanda sizin durmuşunuz sosyal meseleler şişirdi. Eyler güzeller, şu büyük kanunlar kamuydu. Yine bizim депутатlarımız otura, gelecekte yazmışlar. Şuna da yapmansılıydı. Elektrik örgütüm, şifahanelerde yansınlardı. Var ki icat bilen şükürlensinlerdi. Edebiyatımız üstün, tenkidimiz tamamında bir şey üstün. Hem internette her birimizge kadirli bulup, okuşulu bulup, yaşarga nasip etsin. Kılgısız icatlı böyle icatlı sizge. Rahmet. Biz hürmetler sizge üzerlerken hem bölümlerine düşeriz. Ozan Şəhərimiz bölümlerine başlamak üzere jilercisinin rahmet sözü bilen tübendeki yazışılar bölümlerine Levanna Olga Georgievna. Milkajeva Leyla İksan kızı bölümlerine. Минулина Yıldız Ferraz kızı. Гибадулина Лилия Таис кızı. İbrahimov Bulat Hakim ulu. Бахтанова Гülse Reşit kızı. Saratov Rifat Vali ulu. Шаитов Элинар Бигневаки улы. Muhammed Şin Rüzel Faiz ulu. Гыляжев Тани Фаи улы бölümlerine. Нагрудным знаком Союза писателей Республики Татарстан за достижения в литературе награждаются Студин Алексей Игоревич, Әмирханов Марат Әмирхан улы. Ибрагимов Хабир Кабирулов, Бүләкләр тапшырылды, бик зәхмәт сезгә, хөрмәтле фәннәр.
birinci съезді 1934 yılının 25 июнендә açılır, 29 июньдә эшен тәмамлый. Союзның 9 кешедән торган беренче идарәсе сайлана. Хавый Нәҗми председатель, Кәрим Тинчурин, Гомәр Гали, Гомәр Тулымбай, Хәсән Туфан, Ләбиб Гыйльми, Гаяз Ризванов, Василий Красный һәм Кәшәф Төхфәтуллин. Birlikte türlü seksiyalar uyuşturulan, yaş yazıcılar bilen eşler boyunca konsultasiya bürosu düzlem. Tercüme eşi Jayla Sanınkide. Кысасы, язучылар киләчәккә иң өметле якты, өметләр баглап яши һәм иҗат итә. Ulan Bəhrim, bizge bunda uzak kalırma yaramır. Uzaktan geçtiler koydular. Sen bilesin ne işte. Var su oynanış. Birazdan miyinde şunda varırlın yeme. Hadi şuna varayım. Yoklar idemlense hazır geçtiler koydular deyip. Onlarga samavar koyup üstel hazır isim bölümüne onlar yatkaçlar. Sen varırlın yeme. Аларга Арап тараптарында меселе җаны борчылып куя. Монда мин юкчагында алар барыгыз, кудаларыгыз, дусларыгыз күбәйрәк иткән төсле күрә. Имеш аларга янында башы булган түгәрсен укыргаларга. Yoklayında İşan Hazret bilen ağıygana şularga. Bu işarəmiz qalmada sabah duysanız soranı kirməyik. Bayan bir bakşı var bayrağı. Şahtı bazarçı imanın yanadasını kefirdi. Ulan Bəhrim, ol İşan Hazret'e bu yıl elleri bulgan, elle savaşa başlagan indi. Niye? Bayan
Туздырра кибен түбәсен, иле җиргә давыл күрмәгәдер, тулы ирек биргән күрәсең. Кайлардасыз, шундый салкын төндә кайлардасыз, изге дусларым. Яңа яра сала йөрәкләргә, иле безнең изге дошманы. Дине түгел, көне өчен генә яшәп илнең кайбер кибәге, дегетли дә дөнгә сөйли бүген. İn kaderler ilerlerine. İl yüreğin meden kişirgende, beyram itekendir tiptirip, da zorlukna, kadın izgi işine, yavuzlukta sulgan ittirip. Kıyaşka sen yürek, yıldızlarga, bu ni hal dip sorau biresin. Onlar deşme, hadsizliknin devir kukmegedir, eğilip kolu şişken uyasın. Bizde şille, sıra şesiyi, düşüp birer salkın padoğluda. Yok, biz içmedik issi kabinetta, hot yazarda kaldık battalga. İssim olay, yürek emmi kaynay, kumul ellen işki şıkınşık. Zingulay sarih, bizden için bir kattın akiyanga şumup şık. Bizde şille, lakin yürek, akıl, tüzer işiksiz onlarga yok. Bütünley başka kaygı bilen tora kildi bugün yanarga. Ne işledik biz? İşledik mi? Nerse? Burulup karın ortuna, var demeytirge yürek bozmasa da, yok demeytirge yürek tartına. Taralıştık. Birimiz umğa gitti, birimiz solğa, büyük taralu. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Сабый гына Муса, ул бит безнең көйле сүзнең бик зур ире бит. Кем уйлаган элек ул Муабит төрмәсендә гомерен бирер дип. Фатих Кәрим нинди егет иде, 7 тапкыр җиңгәч үлемне сугыш бетте дип торганда гына җир туфрагына күмелде. Әйе, yürek sıkırı, kumul erni, bugün günün xəmi, təmi yok. İn girekken eyi onsuz şakla, inetmine hadil kutu yok. Yarar gitti, heyde işke kuşik, dalı şılav, melşu, hem izrev, kıskası şul, sin bit girek bizge. Koy gelin, koy bunda sin direk. Ay kızım,
Gülşeşimler şiiriz oynatına Şeşekleri cirim maslular Bu şeşekler siyah yırsınlar Yerleri siyah yarsınlar Kartadагы синең сүретеңнең чабып барган отка охшавы. Ничек кенә әле чабасың син? Томырылып Татарстаным. Ялларыңнан шытырдатып тотып синең белән мин дә очамын. Синең белән ул без мәртәбәле. Синең белән ул без канатлы. Бабаларым атларыннан егылып, ничә тапкыр борынын канатты. Затлы аргамаклар кайсы чорда кайда гына итеп сукмады. Ил бәясе башлар ярылдылар. Шөкер әле, күзләр чыкмады. Ярый әле, шундый заманнарда югалмаган күрү сәләте. Егылганда авырткан җир була. Авырткан җир була, гадәти. Авырткан җирем син, Татарстан. Без чабабыз менә әлегә. Әмма беләм, кайда бәрелсәң дә, авырткан җир алдан бәрелә. Авырткан җирем син, Татарстан. Син йөрәктер миңа, бәгырьдер. Кайда гына килеп бәрелсәм дә, иң беренче сиңа бәрелер. Башка халыклар күп безне дә бит азатлыкка сусау уяткан. Biz чабабыз, еллар очкын булып очып кала безнең тояктан. Biz чабабыз, еллар чорлар аша яңгыратып бүтән тарафны. Иле белән кеше мәртәбәле, иле белән кеше канатлы. Bir канатың була туган телем, bir канатың була туган җир. Кошка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Син чыннан да илем, әкияттәге чабып барган атка охшаган. Шушы ике канат бар чагында киләчәккә Зөлфәр ышанам. Киләчәккә илем ышанам. Бүген Моңсу иске зур каланың үзеннән дә иске йортында авыр уйлар килеп якорь сала, яңа уйлар йөрәк портына. Их син, сәях дустым, нәни еган, без ракета күк, тик бер аерма. Ракетаның тыш катлауы яна, безнең исә йөрәк. Тойгыларның атмосфера катлауларында илне дөрләтерлек ялкын ята җил иркендә калган күмердә. Илдә көчек булсаң да бик ярый. Тик ил өчен кирәк өрергә. Сырттан сыйпамыйлар, куркыныштыр. Тик кирәкми авыр суларга. Илдә бүре булсаң да бик ярый. Тик ил өчен кирәк
Уларга ага вакыт җиргә аккар булып, ага еллар узак гомерләр. Беренче кар булсам да бик ярый, ил җанында кирәк эрергә. Ява карлар, ашыккандай җирнең караларын акка күмәргә. Шагыйрьлектә ярый. Моның өчен җырлы иткән җылы көннәргә үзең белән кирәк түләргә. Ага вакыт җиргә кар булыр. Нервларда гүли бу вакыт. Күзләренә кара көчең җитсә, шул вакытны юлда туктатып. Эх, син, сәях дустым, нәни гигант, карлар төшми, карлар тик тора, тибрәнгәләп күккә күтәрелә безнең шушы иске йорт кына. Моңсу бүген, иске планетаның, үзеннән дә иске шул вакыт. Кеше җитте. Сораула бездән. Үзгә кара. Юлда туктатып